Assalamualaikum. Nah, bu Firebase-ге кіріп аламыз, Firebase console. А потом go to console деген келеміз. Бұл жерде біздің проектілеріміз бар. Біздің проектілеріміз бұл WebView. Бұл жерде аналитикабыз. Қанша қанша эме кетірілген? 307 отырады. Şu жерде бізге messaging деген келеміз, Бұл жерде мұрыққа кетірген сообщенияларыбыз. Жаңына мындай алып кетіреміз. New campaign деген алабыз. И notifications. Бұл жерде болса названиясы, title. Тексті, несі сообщение кетірген табыз. Бұл жерге сүрет қойып ойды да қойсақ болады. Ondan кейін next деп, ол жерден тоғыстыру ап деген таңдайбыз. Next. Бұл жерде болса, календарь қачан кетірсе болады. Азыр эле кетиребиз десек, муну астыга да коюп койсок болот, пландап ертең чыгаргандай кылып, сааттын убактысын коюп, азыр чыгарганды карайлы, now дегенди коебуз. Next. Бул жерден first open. Бул аналитика да бул жери. Жерден койбой деле койсок болот. Бул жерден sound деген жерден enable кылып койсок, звук чыккандай кылып. Анан канча убакытка чейин сакталат? UX деген жума, Misal üçün 4 күнгө чейин сакталсын десек, 4 күнгө чейин. Review дейбиз, көрөбүз. Тамамдап чыгат экен. Текст мындай. Publish мына. Ушунда мындай болуп чыгып калат. Активный болуп турат азыр мына. Сообщенияларыбыз, биде то есть уведомленияларыбыз
5 minutdan көбүрөөк да жетет да. 5, 7, 10 минутта, кээде 15 минутта ушундай жетет. Бул жерге канча адамга жетти көрүп турат да. 9 кишиге жеткендей. Могу сообщение. Ушундак деген сообщение 9 жеткен да мисалы. 9 жеткен. Ушинтип карап койсок болот ар бирин. Азыр пока эч кимге жете элек.